Kalau kita buat tuan-tuan, pertama, orang takkan benci kita. Yang kedua, syaitan takkan ganggu kita. Malaikat akan suka kita. Tuan-tuan tahu tak apa dia? Pernah baca tak? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Pernah baca tak? Sebab tu kalau boleh masa kita nak makan baca doa kan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tambah doa ni, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. InsyaAllah tuan-tuan, makanan yang beracun tak jadi racun. Orang dengki kita dihalang. Kemudian apa? Makanan tu akan jadi berkat, walaupun tak sedap tapi kenyang. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Pernah baca tak doa ni?